nshatse kuvuga amajambo yo gusezera mwebwe muri iryo teraniro mwaje kwizihiza ibirori byabayeho. Ngiye kubahumuriza mu ijambo ry'Imana, mukomere. Yesu yabwiye Petero ngo komera, ngo numara gukomera ukomeza bagenzi bawe. Nanshije kubakomeza mbakomeresha ijambo ry'Imana, mbahumuriza mu ijambo ry'Imana. Ni ibisanzwe mu isi, turi ingenzi twese hano mu isi, ariko ndashaka kubasomera ijambo ryanditswe mu butumwa bwiza nk'uko bwanditswe na Yohana, igice c'16 n'umurongo wa 33. Soma. Ibyo mbibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri je. Mwese mugire umubabaro, ariko nimuhumure, nanesheje isi. Yesu yabwiye abigishwa biwe, arababwira ngo ibyo bibabwiriye kugira ngo mugire amahoro muri je. Mu isi muhorana imibabaro, ariko muhumure, nanesheje isi. Iryo ni ijambo rimwe Yesu yabwiye abigishwa biwe, abahumuriza. Ni igihe ibyago byari bimwegereye, ashaka guhumuriza abantu. Naje kubahumuriza, muhumurike mu ijambo ry'Imana. Tugiye gusoma ijambo rya kabiri ryanditswe hariya mu gitabo cya Yobu, igice cya 5 umurongo wa 26. Uzinjizwa mu mva yawe ushaje neza, nk'umuba n'ingano uhunikwa mu gihe cyawo. Ndashatse kubabwira bugiye kurambika umurambo wa Yonasi hariya mu butaka. Ijambo ry'Imana riravuze ngo uzinjizwa mu mva yawe ushaje neza, nk'umuba w'ingano uhunikwa mu gihe cyawo. Iyo ni ijambo rimwe, iyo ni ijambo ry'ihumure. Nshatse guhumuriza mwebwe muri aho ngaho. Ijambo rya 3, igitabo cya Yobu, igice cya 29 n'umurongo wa 18. Soma. Haravuga ngo maze nkavuga nti nzapfira mu rugo rwanje, kandi nzagwiza iminsi yaje ingana n'imisenyi. Nshatse kuvuga ku mwana wanje Yonasi. Yaravuze ngo subira umutwe w'ijambo, maze ndavuga nti nzapfira mu rugo rwanje, nzapfira mu rugo rwanje, kandi ngwiza iminsi yanje ingana n'umusenyi wo ku nyanja. Iminsi yaragize niyo ngiyo yo kuba ku isi, ni iminsi y'ingando yo kuba ku isi. Ijambo ry'Imana riduhaye umucyo, riravuze ngo nzapfira mu rugo rwanje, kandi nzagwiza iminsi yanje ingane n'umusenyi. Ariko ayigejeje hagati niyo ngiyo. Icyambere shimiye Imana kuko Yonasi asigiye umuryango nk'uwo Samweli yasize mukuru. Umuryango Samweli yasize ni umuryango muzima, ntiwazimye ku isi. None nawe usize umuryango ku isi, usize abana b'abahungu, usize umuryango w'abana 5. Umuryango dukomera, hazavamo intwari nk'uko umuryango wa Samweli havuye mu yindi ntwari. None nishatse gushimira Yonasi
mu byo yakoze. Ijambo rya mbere ry'ibanze Yonasi yankoreye nuko yanubakira inzu, anubakira inzu zibiri. Aho icya kabiri angurira inka angurira inka 50 azishyira mu rugo. Icya gatatu anjyana mu mahanga ya Isirayeli kuja kubona amateka y'Imana. Arasubira bwa kabiri anjyana muri Amerika nza kubona aho abana batuye n'abahatuye. Ayo ni amajambo y'ishema kandi ni amajambo yanejeje kandi ni amajambo yatumye nizihizwa n'ibyiza umwana wanje yankoreye. None nshatse kubabwira ngo mukomere, timukuke umutima, timuheranwe n'agahinda k'isi. Mw'isi niko bihora. Ijambo ry'Imana riravuze ngo nzagwiza iminsi yanjye, nzapfira mu rugo rwanjye, ngwiza iminsi ingana. Shimiye Imana kuko Yonasi ataguye mu mahanga. Shimiye Imana kuko Yonasi apfiriye mu rugo rwe, abana biwe bakamuherekeza neza, n'umudamu wiwe bakamuherekeza, na Gadura aho ngaho, na Kaneza muri aho ngaho, tugaherekeza mukuru wanyu mu muryango wacu. Mugire amahoro, Imana ibaha umugisha. Amen.